Napoleonovi ratovi i Srpska revolucija. Artiljerija. Jedna od glavnih odlika Napoleonovih ratova kod svih evropskih sila, pa i Otomanske imperije koja je dijelom bila u Europi, bila je artiljerija. U tom periodu kopnene snage vojske delile su se na pešadiju, konjicu i artiljeriju. Artiljerija je od sva tri oblika kopnenih snaga jedna armija predstavljala najrazorniji oblik oruženih snaga. Domet topova u Napoleonovo vreme bilo je oko 300 do 400 metara. Topovi su se punili kuglama vezanim lancima ili katređima. Katređi su imali učinak poput gelera ili šrapnela. Topovi tog vremena bili su 12-funtni, 8-funtni, 6-funtni i 4-funtni. Top prikazan na snimku je haubica prečnika unutrašnjosti cevi 8 cm. Puni se spreda tako što se prvo ubaci vrećica sa barutom, a potom kugla. Potom se pali fitilj sa zadnje strane i postiže se razorna moć topa. Na topu se može vidjeti grb Otomanske imperije iz doba Selima III, koji je vladao do 1807. godine.